Izražavajući zadovoljstvo što ponovo ima priliku da ugosti priznate umetnike iz Ivanova, gradonačelnik Šapca najavio je i skoro bratimljenje dva grada. Upravo su slikari i bili ti koji su prvi napravili kontakt učestvujući u ovim svojevrsnim slikarskim kolonijama. Očekujemo da ono što su umetnici trasirali, da ćemo onda nastaviti razgovore i komunikaciju i da će to omogućiti komunikaciju ljudi iz drugih oblasti društvenog života, a očekujem da će po tome slediti i neki oblici privredne saradnje. Očekivanja gradonačelnika dele i ruski umetnici. Nadam se da će naše slike doprineti toj lepoj ideji, izvanrednoj ideji da se pobratime naši gradovi, a da se prijateljstvo između naših zemalja produbi. Gosti iz Rusije, pored impresije o Šapcu, poneće u domovinu i saznanja o mogućnostima komunikacije iz drugih oblasti kako bi obezbedili kontakte neophodne u daljoj saradnji.